htjela bih vam se ispričati što vam nisam vjerovala na riječ. Ali kao što sam rekla, ovo nije bila moja odgovornost, već nezrelo i djetinjasto ponašanje mog kumčeta. Ali uvjeravam vas da ću poduzeti drastične mjere da ispravim njeno ponašanje. Ambar! Zvala si me, kumo? Dođi s mjesta. Da. Želim da se ispričaš Valenteima. Zbog neugode koju si im priuštila. Je li potrebno? Pa mislim da su već shvatili. Učini to! Oprostite. Želim da znate da ništa od onog nije bilo namjerno. Dobro, u redu je. Najvažnije je da se sve razjasnilo. Vrlo dobro. Sad kad smo riješili tu malu neugodnost, voljela bih da i dalje budete dio osoblja ove kuće. Dobro, ali nama je najvažnija naša kći. Naravno. Luna će i dalje pohađati Blake South College kao i do sada. Sva sreća da se razjasni ovaj nesporazum. Ako je tako, ostajemo. Kamo si ti krenula? U svoju sobu? Ne zanima te tvoja kazna? Od ovog trenutka zabranjujem ti rolanje. Što? Ali ne možeš mi to učiniti, to je jako nepravedno, kumo, molim te, ne čini to! Pazi na ton, Ambar. Meni se nitko tako ne obraća, hm? Ako ne želiš da ti kazna bude gora, učini što ti naređujem. Sada idi i ispričaj se Luni. Bog. Da, upravo smo nosili svjetiljke. Da. I čuli smo vaš razgovor. Baš smo bili čestitamo što se vraćate na posao. Stvarno nam je drago, mi moramo ovo nekako proslaviti, ha? Evo, ja sam jako dobar u beatboxu, ha? Da? Plešeš? Ja plešem tap dance. Ne, ovo stvarno nije potrebno. Tišina! Vratite se na posao. Vidimo se. Idemo, krenite. Ispričavam se. Ovo to, poslije ćemo to zalijepiti. Pokret. Ono što si mi rekla, nisi mislila ozbiljno, ne? Ono s kaznom, naime. Rekla si to da ispadneš dobra pred zaposlenicima i u redu shvaćam. I ja razumijem da sam pogriješila. Opraštaš mi? Varaš se. To što sam rekla je veoma ozbiljno. Nema više staze. Nadam se da će te ova kazna naučiti kako da se ponašaš. Idem čitati.